Mayam Bukrumzari, the English Impact News ni NONGTHOMBAM, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokcheri. Armed Forces Special Powers Act 1958 ki mayok ta chahi tara manga hena ruga charon chahi tara tarumuk si koi chara henmagi khongjang changse lagli bi so koi ki activist type of social activist Irom chanu Sharmila nangarang si koi ki court ta puthok matamda district and session judge Imphal East ta puthok matamda puthok pa luar ka tholok matamda paumi sengono ba mada mahak chara henmagi khongjang si tok lagani aduga lakadoriba 2017 gi state assembly election da independent candidate ama oina thoklaga mikal sida mai haidi thengnagani habi wapum phungno kibelere maruina public ke support si yamna phajan urakta badagi apspa gi khongjang changsari bse chahi tara truk surakle adubu hujiktam na tabna masida support walak pa maram oidana permission hangbo wahang da masi apspa lokopagi objective se phangba ngamdong mandre maram aduna khogi yamna responsible oiba representative public representative oi ama oina changlaga masi thengnaba ngambri yenge habagi koi anouba strategy ama hongagi habagi wapum phongdok lekre hariba khongthang asida hariba decision asida karigumba politics da changpa taragadi mikal sida lakpa taragadi karamba situation oigadage kari oigadage habagi matang da khana ne damtang si impact news ki studio lengsin libirasi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson oibiriba ko yoja Dr. RANJAN ni ham to Zarajan mu taram lokcheri welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us political analyst SARATCHANDRA Sharmani Oja Sarat Pusu taram lokcheri welcome to the show, appreciate you joining too. Also joining us United Committee Manipur UCM ke president oibiriba ko yoja ELANGBAM Johnson ni Oja Johnson Pusu taram lokcheri welcome to the show, appreciate you joining too. Those are hand questions se koi politics ki matang da khana gadabni na koi BJP Manipur Pradesh ki Oja RANJAN yaubiri atuna Oja RANJAN dagi hana hujara ge ngasi se ngarang dagi ngasi phawba sida maro ina social media da electronic media da atopa koi newspaper sing da su yamna chauna ko karigum politics da laktar gadi kari kari oibe yaga da ge masida pama pam da bodan tungan mo oikhraga kari kari oibe yaga da haiba su yam chauna mayam se khana ragli maru oina donor minister su oibiri ba koi Dr. Jitendra Singh na ngasi national media da kari da phongdo ki basi koi Jammu and Kashmir ka Manipur ki situation happen mana bani na Jammu and Kashmir ki separatist kanggo singsina Irom chanu Sharmila dagi koi message ama lobu yai parama tamjan ngai oibe yai habu apum phongdo khare matang sai sida koi Manipur ki tongan tongan mi singna phongdo narak basi koi Prime Minister Narendra Modi amadi koi National President Amit Shah anina koi offer ama piraga Irom chanu Sharmila bu 2017 ki BJP ki chief ministerial candidate ama oina thadok pa taragadi haribu objective hai tare koi Manipur state na su pami ba ru Irom chalu Sharmila su for the last 16 years taksalagli basi mase khara makhai di othopang ngamdong mali aduga till mabu chief minister gi candidate oina bo hona bada Manipur miam na su mateng pangom thoi habi wapam phong lari matang sai sida BJP ge kari stand lebi ge hoji phawda si gi matang da khana bidre bra kari habi ninga yam nungai jai hoji ki tambiri ba paw sing yam nungai jai ado tasengbadi Bharatiya Janata Party gi oina di mana saigi andalonama sara henbagi andalonama chahi tra tuk torame yam sang torame a lot of contributions my sacrifice me amam tore adu politics ta chang ko si akoi magi apam bani adu akoina thingbadi ade adu welcome di tawi am khaktang di aina aigi personal experience ta in thengna gi ai su social activist wena maruina environmental activist wen lakbani akoina tongan tongan we ko gi civil society gi natraga lanai organization singi platform de law basi effective way de na isu feel tawki ado rajniti ki platform sinaraga ngomgani haina khallaga lakhi ado matang ti am lori di electoral politics tadi oi yamna popular or basu yai or ram da basu yai ado my contribution do fajana prajana khangam basu yai khangam da basu yai aduna electoral politics lakan the system of kano say election se koi sida tawri si people's ki real mandate se koi phangmangam de prajada gi phangmangam de ayeng election maya da tongan tongan ba mechanism sinaraga dum vote sin amane ba adana khalam bo wakhandu aina fil to gi badu ai soidana ma su madugi kaino si phang kane na khali adana masida electoral politics da hek jam ki matam da independent obi yai or any party do ma mire obi yai adu orbodi man neutral oina ngasai demand torombo poto party ki politics la kanda madu dilute tawgido ba mali aduna masigi signaba ma idi feel tawe okay dilute tawgido mali habne apspa amar oina ngarang phondol ambadasu ko iche Sharmila na haramasi anti apspa gi
one point agenda si mang da thamaga election se fight tongni habi wafum sai phongdo pirami adu matang sai da chahi tara taruk chara helam badagi masi tokhoga koi politics da lakpa election da koi sharu yaga da basi masi yaning di haiba mayam su phongdo narili yaning di hari bu mayam sigi against ta khara mana hari chana chahi tara taruk chara helagli basi masi tokhiba matam da haitare chahi tara taruk chara helakpa matam da mayam na kemto phongdo khibare te support su EPP di habi wapung ngara ise semna phongdo khibare adu bo hojik to ne habi matam dadi mayam jeni yaning da bakari gi phongdo li bano politics da yawda kariya kai ba le bagi habi wapung mayam leri hojik pen da phongdo iba yaning da phongdo iba mayam jeni ise Sharmila na chahi tara taruk chara hen basida numit kya ni natar ke chahi kya ni tungin na saru yaw yaw khar bagi habi wapung ga su lak pa leri kare habi ni hoja matang chahi tara taruk khongjang changchal ma matung da toktoga kogi electoral politics da lakani haibasi yamna soirba step amu geduribra atopa khoigi sarkar gi thabak torambad government gi thabak torambad gi toktoga politics ta lakpa corrupted oiba mi mayama politics ta lakpa thikadar orambad gi politics lakpa mayama ma criminal record oiba mayama politics ta lakpa di yarga yamna phaba background amad gi record amad gi public representative amu ena thabak tawge na thorku matam dadi koi politics sa sangbu matam da mayamna yaning da bam phungdo isi kari habi ni oja lak tam da lak chai oja sarat Sharmila na election le pai bise ma citizen na moina ma ki right ni election le pai da basi ma na insolvent kumba oraba angau bo oraba kholaba adu du election le ka harasu athing bale aina okay aduga kana gumba amana rightful citizen amana election le pai base ma gi sahi matang du yaraga di kisu kaide Sharmila na election le pada yai te ga phai ga phati ga si kana ki business no ma ki own business ni masai da ngak ningai soi de di kai noi da mayam da ngam ba yai ngak pa hi ba ki ngak se bai wani kai sung ngak ningai oi de maram di ma hotla ba ya bo hotna re ma si ge na to bana ti se dum hai da kor puna mak ta hai di ai si ge na to bana te ai demand si ki dum to bani ana demand do phangna bai wani hojik hari ba chahi tara truk si da मागी आशासी पब्लिक की लेबा कोऑपरेशन के मैम जी पीरम मैम जी अतोप अतोप एनी काइंड ऑफ डिमांड मैम मल्टी डिमांड मैम मणिपुर सिदा लाकनी अब डिमांड आफ्टर डिमांड सम लाकपसिना मणिपुर से डिमांड की डिमांड ngata ngairक्तना मागी डिमांड सिना अखोगी लोअर स्ट्रेटा दा लेगरेबा मा मसा खंगेबा अदे मरक सिदा इन्फ्लुएंस क्या लाई राजनीति दल के कांबु सिना मा से आई मतम खरदी कुइरे र कनो Sharmila से भोट ले पियो न बीजेपी जो हागी ब्रा कनो तो आर के कम ब्रा आम आदमी पार्टी देसु आम आदमी पार्टी देसु लोकसभा इलेक्शन बिरु रेबा मान नो जो हागी दे जो हागी साइलेंट हो गेबा अदुन ताको साइलेंट इज गोल्डन नाइन मा से लेपनिंग ngam bai matam du da aduna phongdo khidwe wani hojik adugumba influence aduna su oiram bai ma na su ngasai gi handor iba sina so bai ma adu mangon da gi hena sati ba nongoi maru yot kan en torma mayam ma थोड़े एरगा भोट लेपदा कैसु हागी देबा एमएलए सु कागीबा हजिक Sharmila गी ममिंग दा भोट कागीबा हजिक एमएलए बा यावरियाबा ओके मखोई दुना लेप यारगा Sharmila ना सी सुम तोर Sharmila ममिंग दा भोट कागीबा यावरिने माइ केनला लाउरगा खोंगा अदुगा Sharmila ना लेप दा कई दोरगे अदगी एनी मान मासे सोशल वर्कर अमोइना असागी खोंबान छेंगबा जेसीबी ना कोटपा अदगी कनो छेंग अदुगुंबा सोशल वर्कर दु नतेबा मागी मैक्सिमम लेवल द इंटरनेशनल लेवल द मना कया फंगबा अवार्ड कया फंगबा अदुगुंबनी अदु मा लंबी मु होंगजबने अदर इट इज नो डाउट कैसु काई दे लंबी मु होंगजबनी खोंगमान सेंगबा नाला सेंग भोट लेप गेम नते अदुंबा सोशल एक्टिविस्ट नते मणिपुर की सोसाइटी की अमुबा आइन ने हाइना रिबा ड्रैकोनियन एक्ट सी लोकथोक नामो होना गी हाइबा दुम नबा सोशल एक्टिविस्ट नि मरबदन ओनली लंबी चेंज तो वी ओनली ऑब्जेक्टिव चेंज तो दी हाइबा भम लेरे दु मतंग साइसिदा गरांग मसी की डिसीजन से लाकु मतम दा ओजा जॉनसन की साइट की खितंग शॉक ओइबा हाइगा दरा नुवाइ तब हाइगा खितंग फोंदो खिबदे लेरे अदु करी हाइनि ओजा इलेक्शन व्हाई नॉट पॉलिटिक्स से संगो मतम दा करी काइबा लेबगे हाइबा भम दिले Sharmila na man board lep to gi wafam ji thamse maru second step ta lakadone okay since 2000 dagi na huji phawru 2016 yore Manipur da armed forces special power se ki chetheng nang 80 dagi na tampak ta di valley de ko 60 da ching da hogre sangraba matam ji dai sida Manipur gi tampak ta misi mina kam thokrage sidai sida Sharmila gi movement se part of the movement and she managed to top the movement matam khar da ogi neba there are so many accounts huji found the fake encounters gi extrajudicial killing myam lai re
सिगी इरोइन ना शर्मिला के मूवमेंट से पुनः कोई चट खरे whatever मागी individual decision दो let it come मान decide तो जैसे ना मायाम का mass base हो इधर movement तो उधर चंगजन कर बम तम सीधा why not मागी supporter लेते हैं ना खल्ला कसु आई शुंग बट decision ना लो दो रहे मियाम ने करी खनगे हाई बसे प्रजादा हंग में कई कई गए why she is missing that part कई दो भाई ना होगा मम दी मंगों डा whatever political pressure लागा सु मियाम की सेंग रबा sanctity से मागी movement से की sanctity से आई न तौग सुम फिरेम लौगे से हंगबम थोक तो बराव अदुबु ममांग दसु अखोई ओजा सरचंद्र फोंदोप की बा कोई मणिपुर ददी इशू वन आफ्टर अनदर इशू अमल होदिंग दा अमल इशू मयाम न सौर अदु वर्गसु आपस्पा की इशू से बैक से आई हाइजेना आपस्पा की इशू से हुजिक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग अम फेक एनकाउंटर हम तौक से बा नोइना बक सबसाइड तक ने बा मणिपुर से यामना वोलेटाइल ओइबने बा ngasi thoi thoibo thodok tuna mamang leibo wane ba ngasi am anti apsa ki matang da ekoi manipur ki myam si alert oi da bra hujiam tholok ta de oi ne ba aina vote ta chatpa khotpa de individual decision oi jesano ba mass based on like movement amada sidai da matam mangna ene se ta dana ade mayam tawgrabni na sigi step amatang kanbiram da bida magi decision amatang loram tarakadi kaya da phajagada ge ba प्रजा की नहीं नबी तंजाम लाओद्रा मंगोंदा मागे मूवमेंट लाओद्रा माना मधु पूरा करमाइन इरोड तौगिबनो हाइबसे यामना ट्रिवियल ग्राउंड माना हाइबदो मधुमक्ति मंगोंदगी एक्सपेक्ट तौदे हाइतारे ओके एक्सपेक्ट तौदे मतंग साइसिदा चही तरा तरुक almost चही तरा तरुक मुख से कोई चरा हेलकपगी खोंजंग हाइतारे मसि चथरकपा अदुबु मी अमा खतंग ओइना आइसोलेटेडली मावना सुम मागी शोल्डर द थातोपगी मामी मसु तारकपा सपोर्ट से इरे लेबु उरक्ता बाहितारे मागी सिगी मापांदा मायाम की थमोय दबुदी सपोर्ट लेबा नो मधुदी थमोय दबुदी सपोर्ट लेबा एनी यहो तबु मतमदा मी अमा खतना करम यहो तबुदरिबनो कोई अनाजारे की यहो हायरसी अदगी अतोपा कोई फ्रीडम स्ट्रगल की मतम दा एनी यहो लाकबु मतम दा मियो लिसिंग कया ना सपोर्ट तोरगा मसे प्रेशराइज तोरगा अंदा मधु अचीव तौबने दुबु शर्मिला की केस ददी मा मतम दा आइसोलेटेड ले हो ममी सुता आई जस्ट हिस्टोरिकल अकाउंट खरा कोई फाकत पचंगे फैक्ट चेक खट चंगे ओके 2004 दा मनोरमा की केस मतम दा कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड फॉर 3 months अखोई काउगुम सेबा 23 जुलाई 2009 दा कर्फ्यू के हम सांग थंगेबा मसदे चैथेंग चारी बनेबा शर्मिला वाज पार्ट ऑफ द मूवमेंट नेबा मयाम सिदी एंटी अपसा की मायोक्त प्रजा से चैथेंग चाबा रबु बुले चाबा मयाम रही नेबा सिगी कॉन्फिडेंस से मयाम सिगी मूवमेंट सिगी मसिगी सेंटिमेंट से सी ऑनर तौगदो बनेबा ए इंडिविजुअल डिसीजन दो आई फेड अप तौरे आई स्ट्रेटेजी होंगे हाइरगसु प्रजा द खननबगी तंजा अमतंग स्टेप अमतंग मिस आउट तौग्रे सिवानिदा अदुना मधु तसेंगना अखोइना मंगोंदे एक्सपेक्ट तौदे है अदुगी वादुने नुंगाइतबदो माना वोट लेकेरा पुलिस चंगेरा अखोइ अदु कोइ ओइदे पब्लिक ता हबे ताना यस मधुमदी चुमदबरा ममदे हिस्ट्री फाक्तुपो येंगतमदा एनी अखोइ लीडर मैम से मेधा पटकर से वोट लेकिन सर्वोदय दामगदी शी वाज अ वेरी फेमस नेशनल लीडर ने बहुत चंगगे हाबिदो प्रजा ने यागी हेबा अदुमाइन तौदना अदुगी पार्ट कदुबे मिस आउट तौरिनो अदुगा मणिपुर प्रजा से अइंगोंडा कैनु खरा अइंगोंडा निंगन खरा लेरे हाइबा मैटर से जस्ट ngасai सांग्रब 80s की होल मूवमेंट से जस्ट टू डिग्री खरा द ट्रिवियलाइज तौ मा अदु बजा खोगी चही तरा तरुकसु चरा हेंजरगले अदु मखाता न सुम चरा हेन बसिना मसी हाइरिबा कहतारे खोंजंग हाइगदरा एंटी आपस्पागी खोंजंग सी मसी हिंगलगबुदी थमगनी अदुबु हिंगलगा थमनबगी दमकता हाइरिबा खोंजंग चरा हेनबगी से अदुम चथरगा लेबना चुंगदोरिब्र no chumba haibado magi decision oisino ha adubu magi continuity do leram ta gadi hojikti nang chara hinde yade haibta di prajana namdan ohin bane hai dori eba who is taking the advantage okay ngasai gi sabotage ta uduri group sing dugi swing de chakre ha adugi situation je delicate situation je akoina tadana ba madugi as a koi leibak si gi memo oina madugum do thoktana ba madugi diplomatic channel mara sida sabotage ta mi ma leba ai kan ta jage substitute jage chumme ba mana tori thabak se ma mathanda lena natte ma asina symbol loiraga magi matung da mayam ama hauri ba masai da kaligumba kano kaya ama thokre ba kaigumba imung amada lemina matam da thabak tomina matam da coordination ama changi adagi collective oiba kano ma changi any movement amagi lead to matam da mahak masasna aigoi symbol amoina mayam ji icon amoina laibane ba adu boidi aigi imung sida ai tongan jage harasu
हायरम बताए भाई तोंगान चागे ना हेक्टर चफू यान थांगे रे इमुंग दुदी तोंगान चाप तारदी मधु फजब कौ देबा अदुनी जोसन ताकपी से मधुदी आई फुल्ली एडमिट तौई मरमदी हाइबिरम गदौनी आइकोना खंजबदा मा सम होयर्स कनागुम खरदगा हायरम गदरा खोलम गदरा ने कोइना पाउदु फंगदबनिना मागा डे टू डे एवरी डे लोइना रिबे मयाम लेबा मधु माना चटप खंगदे अम खंगदे पुनमक मागा लोइना दना लेबा मयाम से सी बाउदी खंगम गदरा गाने कोइजु खल्लेबा अदुबु हौजिक just now I kanagumda tanadana okay kanagumda tanadoma mali mi haibadumadi phajaba watli haidumadi okay mayam da public ta hangamaga partner amaga maga loina diba kharado adu hoji hawjanadi ngarang apam phongdor pa khatani lagatu august ki tarik 8 da koi hearing amuk tobagi puthok court ta puthok matam da mitu da tasengba decision do haigani haibani hoji phawgi unadi apam khatani phongdo misi tasengna chara henba tu ai politics ta changne habagi announcement amadi lagtri makha taba koi independent mere pamoina changma taragadi anti abspagi agenda se pusalaga karai phawba masi sanction bangam gaduri bage masi chief minister phawgi level natragi mp phawgi level da changdragadi yaro duri bra karamba political strategy mathok tagi bage mata abspa habra pro abspa habra anti abspa abspagi mayokta sanction duri bne hojik so tum objective change tawde only lambi strategy hai tare kogi technique hai gadra kogi lan thengna bagi mong si change tawba khatani objective ti adumak laikini habne adu political strategy se karam mong da torgadi hai ribo objective si achieve tawba ngam gadagi habi matang su kana jage brem tanu jage break te yam thunjar ki impact news meng ta no lebi Welcome back. I don't know if Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM Manung Hunna ngasi khana jarmai pasi APSPA ki mayokta chahi tara taruk lom tara manga hena chara hanmi khongjang changchilak labi Irom chalu Sharmila nangara ngasi chara hanmi khongjang ngasi tok laga kogi lakaduriba state assembly ki election asida sarup yargani habi wapum phondo ki badu maru ni independent mere pamo ena thogani hari adu independent mere pamo ena thokpa taragati masi kadai phawba anti APSPA की गोल नत्रगी एजेंडा से पुसलगा APSPA से बुमुथत ngam बनो चाहि तरा तुको सिदी खोंजंग चरा हनबगी खोंजंग चंगसे लगा येंगे अदुबो मसीदा थोइदोक पा APSPA बु रिपील तोबगी ममीदी तादि अदुबो मसी नंबरम ओइदना हंदते इकुइ कुइदना सुप्रीम कोर्ट ना फावबा APSPA की मरुमदा अहेनबा खोगी शक्ति सिजना बा यारो यारमी ना पैरामिलिटरी फोर्स ना हैबगी ऑर्डर ना चिंगबदी थोखिबा लेरे मसी मक अचीवमेंट अमदी अदुमो ओइदुमे लेटेस्ट अचीवमेंट अदुबो APSPA as an act maside repeal to bagi wapum dil laitri adubo hojik su makhata ni anti APSPA gi agenda se pusalaga mikhal da changani haibni matang sai dai na oja nan la chani se oja ngasai jo in ahan bo question hangjaki ba BJP ki chief ministerial candidate oina hoji poti independent ni hairi party amatra approach to amdogi oram basu yai adubo BJP gi damakta di mamang da su koi Irom chalu Sharmila na Delhi de chapum matam da prime minister Narendra Modi ko una ba pami habi wapum mayam phondok palegre hairi ba APSPA gi message sisu prime minister ta phajana wari saraga phongdo ke hawi wapum leri matang swai sida BJP gi yamna ka phaba step am oigani khambi brakari habi ni jam it is early to decide ngali na khambi brakari habi actually they must say early to decide ado pros and cons yan gi batai aduga people's ki keno su hairap read to wam sangi na ngasai gi chara hengbai khongjang changdra mai achievement yam laigre ko adudai hendokna jivan ready commission da APSPA si modify to adu to na ma yam period ba adudai hendokna tongan tongan world gi kano sina organization sing ma award to ri ba masi ki impact ma yam asi ngasai koi Johnson haiba do na suddenly man abruptly daklang tolok pasida high institution may amaw support to ramba magi maramda na inaramba aduga jagi koi fake encounter ki kari gi live mayam se masi punamak si magi achievement hai magi movement sina influence to kanda the system of rules law and order se masi leng bo hora ba ne ado suddenly
toki basi अतो जाको इंडिया की ओइना केस अरविंद केजरीवाल ले रे मखोइसु एंटी करप्शन की चरा हमे खोजन चचल मतुंग दा पार्टी फॉर्म तोरगा हजिक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ओइखरे अरुगा कोई बर्मा दसु कोई नेशनल लीडर हाइतारे ओंग शान सुकी सी लेरी हंदकता कोई 86% की वोट का फंगदना याम चावना सुमे ना हाइदी खोजन चचल मगा इलेक्शन द लाकसे दिल्ली गुम्बा दे बर्मा गुम्बा दे पीपल्स की माइंडसेट से नसाई मा मसान जो हाइजग्रे ना इन सही त्रात्रुक चरा हेलक पसिदा हाना यौ यौ तोरम मयाम द चुम थापतो की कोतो की बा दगी मयाम सी इशू मयाम ओइगा सरन पनबी की बदवाना नाथैरा थमको सिदा मासु नुगाई थबम फावरे को प्लस मणिपुर की पीपल्स की माइंडसेट से आई रीडिंग तो वो याम वाई अदुना तसेंगना मागी मूवमेंट अदु द युमफम गरगा मांगोंदा वोट पिरकदरा नत्रगा कारकदरा हाइसे मसी याम डाउटफुल ने मणिपुर की लेबा पीपल्स माइंडसेट से आई इसा थेनगरे वोट की मतंग सिदा सर campaign is set for the law in Thai but before 3 days of the elections nobody listens koi mindset se amada lai kiya magi de adu pire ha sigi election gi mini humne daga sala ka da si koi was campaign gi wajan da ta Mahatma Gandhi wa ang ta adu ha ga ta ba adu sigi mindset se masi koi people's ta karhani rectified and sumthok tri phawti na any afaba thabak tawgera phataba tawgera ama ho kanaroi people's ki needs to nasai gi kanada ban needs to phangdri gai di akoi mi sing se tawro eba aduna Burma da Aung San Suu Kyi gi kari gi isumi Delhi gi Kejriwal sumi Manipur gi lairiba situation people's ki mindset asida di I'm doubtful adu uza akoi gi Delhi gi zo hai tare Delhi gi mindset su Arvind Kejriwal lakri mamang se tare ne pre Arvind Kejriwal se su moi su akoi gi lairiba current politics da fed up oira ba khira ba mi ngata dum oram ba ro character che dum oiba election me ata pesa pir ko dum ya ba dum ngata orame adu Arvind Kejriwal gi anoba कहता वेब अमा हाइगद्रा मधु लापै मतम ददि मयाम से मसी मदि ट्राई तोब याइना हाबि वाखल ओरम लाकी मणिपुर दसु अनोबा concept से की ट्रायल गु मामा तोन पुसद मियाना the she is alone mana hai che independent lep kone hai bane even party the lepa bi phaw majority or bi phaw sai ga sar na hai gu da na election campaign the of spa lo thokane har ga the people's na both other ka gi bo moidna assembly or kan they remain silent adu ko jahan da election ase dadi karam tane absolute majority phangdong mandre BJP su congress su dum marak maya da leidong wale ha ni sum tan jaji da kari gumba ko gi keno na liselak tar ga di Sharmila liselak tar ga di kari ha bi ni adu or bhaw da idi masi positive reply phangba ngam positive reply phangbo ma tong andi habne adu uja sa sandal lakti uja ko gi chahi tara manga hena tara tru mo chara helaga lakpo sida Manipur state government ge site ge su karim ta haide tumina dum lesala lai na haidana miyam na su mara dum toy si ri bani adu handa ki matang sidi koi khanau da panduna laiba nga maru ma nam thoki ba chap manare कोई चीफ मिनिस्टर इबो बे गवर्नमेंट से यामना हरावरा मनी हाबी वाफम सु पब्लिक ना फोंदो पलेरी करी हाबी मतang जरा ngamru panbo hare phami buda yam phajai praman ko Sharmila si hoji ko ni yengdoi si magi version si da aikoi ngasai ma bu vote lephaning da ba madu any madu lerasano hoji magi stand chief election lepa haibi si leram ni na lepo do si ma party de lep ke haide independent de lep ke habni independent de lepo do si da राजनीति अंगीदा बाई नदी पिजनिंग पोटम ले इंडिपेंडेंट लेप पाइसे मागुंबगी शक्ति ने इंडिपेंडेंट लेप ngमगदरा हाइबा क्वेश्चन सिमा नंबर 1 को पार्टी दा मई होना तंगरा कान सिदे सिदा इंडिपेंडेंट लेप गाइसी अखनब मी नतन का लेप ngपोंदे अदु मा अखनब मी अमनि लेप यारने कल मागती खुराई की खक्त नते वांखै की खक्त नते कैसाम थुंगी नतगा मणिपुर की ओइबा मसक अमो ओइरबा मी अमनि इंटरनेशनल लेवल लेरबनि एनीवेयर लेपद मासे मतिक अदुम चारबा मागी मी अदुम लेरेन खलबा माबु नुसीबा कयाम लेरिबा मसीगुंबा जगादा मोइरांग लेपकेरा थौबान लेपकेरा या यारब जानेदा मागला आईगी पोखम ओइबा खुराइदन फब्रा गाना खनबजी खैतन पिछिन वाने आई मोतदी माग नुपी मोइना माग ना अवाबा थेंगना मतमदा अमुक्ता हन्न येंगदबा अमुक्तंग दिगा चलुब्रा मीराबाई दो मंत्री दो मीराबाई की केंद्र चोंगसिलगा लेपा चीफ मिनिस्टर इबो भी लंधोनी की केंद्र चोंगसिलगा लेपा नुपी अनीसिगी केंद्र चोंगसिलगा लेपा ngambagi gatche ai di leiham thoen khale even chief minister ki adagi amana nupa ga thengna gerga chief minister si magi khwaidagi yana da phim mai du oira magi mangal li basi chief minister ne lowram bhai ayo mana ma chief minister budi torum da bhai ai ko chief minister si thengai ra di na nupim cha ko thengai li gi du nuai de ba lamba cha de ba
करीगुम शर्मिला ने एनी पार्टी दा लेप्ट्रगसु इंडिपेंडेंट लेप मतमदा मागी खुराई दा लेपगदी माई सपोर्ट सि याम लाओय चीफ मिनिस्टर की मायोक दा लेपदी सपोर्ट से अनक बफंग लाकनी सिमाई थाजे अदुगा मणिपुर दा जीरो पार्टी मयाम ले कैंडिडेट थागत पंगमदबा थागतलसु सुना थागत पंगमदबा कांबु चिंगजे मसिना शर्मिला बु सौगतचरेब मयाम थोरकनी बीजेपी से दुंगाई करीगुम कैंडिडेट सुना थागत पंगमदबा नत्रगा मागी लेपक जगह दुदा तौद्रगदी सपोर्ट तौरे हारकनी कम्युनिस्ट ओरे हारप याय अम तौबे कांग्रेस फाव हारप याय अदु मान इंडिपेंडेंट ओरगदी सपोर्ट तौगदो पार्टी दी याम लै अदुना आइदी शर्मिला ना माना केंद्र चॉइस तौबसे हौजिक मक्ति ngनमल्ली हन खली अदु पिकमल्ली तौगेरगदी केंद्र अनि फाव लेप याय ओके केंद्र अनि बोलेप याय हेन चैलेंज साउंड तो याय मतंग साइज दाई ओजा कोई जॉनसन लाक्से ओजा मतंग साइज मयामना हाइने रहिसे कोई मिखल लेपगी सिदा कोई खुराइदा लेपगी वाफम बुदि लेरे हाइदि खुराइदा ट्राई तौगी हाबी वाफम फोंदोखिबा मसागी साइड तगी लेरे अदुबो होजिक ओजानसु ताकबिखिबदा चीफ मिनिस्टर की साइड केंद्रगुंबा अदु अतोप नुपी सिंगना थोइ मफम सिंगदा थोक तारगदि हेन फनी हाबी वाफम लेरी अदु मतंग से ओजागी दि करी मोल लेबी खोगी मिखल थोकपसे इंडिपेंडेंट मेरे ओने थोक तोरिबनिना इंडिपेंडेंट मेरे ओने थोकन फयन थाबी अखोइना आइसे हौजिक से वी कैन नॉट हैस्टिली जंप इनटू एनी कंक्लूजन ओके कंक्लूजन अदु अदर साइड ऑफ द स्टोरी दी काइनो मागी डिसीजंस ना सिगी वारी सिगी अतोप नाकन की वारी दी काइनो ngसाइगी होल मूवमेंट से मसी अखोई कराई वाइदनो मा सकम तौग्रबा थ्रू प्रेशर खरादा ओके अदु तारी अखोई मणिपुर प्रजा की पीपल्स मूवमेंट से कराइदनो मा अखोई से सकम तौबो मानदर सकम तौ माले ओजना सबोटाज तौ माले आई अदुम लेरे आई केनो ता हाइजेगे सिमा लेरे अदुगा मसी सुमाइना तौबसे एज ए होल मणिपुर की फाब्राबा ओके नत्रगा एंटी अफा कैंपेन से की फाब्राबा इफ शर्मिला लेट्रगसु वी विल कंटिन्यू द मूवमेंट मन लेबादी कोई कंदबि यादे आई कोई की ठोकरबे मिसी मिना सिदे कोई थेंगदबि यादे एक्जेक्टली अदुना मधुगी होल कंटेक्स्ट दो यंग तारगदी माना लौरिबो डिसीजन से इंडिविजुअल डिसीजन से मसी फिट तौबर चानरिब्राबा ओके अदुना अखोइना हाइजेदी आई हाइपोथेटिकल कंपैरिजन अम तौसेबा ओके नागालैंड से entire अखोई whole है करे 60 MLAs decided to not to extend district area दो तौररो इन तौए NPF दान सरकार लई मतम दा अम तौए मधु सेंटर न ओवरराइड तौए मतलब इंडिया की लीगल सिस्टम से सेंटर न दरकार लई रगदी स्टेट की डिसीजन से ओवरराइड तौए अदुगुंबगी प्री कंडीशन लई रबना सिदैजिदा माना लौरिबो डिसीजन से how far it is if going to be effective हाइबसे मधुगी in depth analysis अमसु याव चंगे है मधु लाखरी मांग इंग से other side of story दो whole movement सिगी कोई NTF पाक कैंपेन की movement से कुछ कराई दे लेगी है अदु मधु कितंग खंथबा नैनबा अदुगी वारी दो कोजु नैनबा फैबा मरमदी सीब नाबजी मुंगजी यामेबा मणिपुर की सोइबा मिसिंगजी यारबा अनअकाउंटेड लिसिंग द लेरेबा केस अमा सी मयाम सिगी इमुंगजी मी मयाम सिदि करी खलमगदगेबा अउना तौविगे हारेगसु डिसीजन दो अइंग हाइजेबदो लेरिबा अखोई मयाम यारो मास बेस ओगर मूवमेंट सिगी पार्ट अमा ओइरिबनेना यानिंगसु यानिंगद्रसु मयामगी अमतंग दिमा लौरम बदी कई काइगे ngसाइ हाइबीबदो अरविंद केजरीवाल ना पॉलिटिक्स लौद्री मतमदा राम मैदान दर काइनो पुल्ला कांदा दुमाइना वरेफ लौइदना अदुगुम नत्रगसु एटलीस्ट मार्गी सर्किट खरददी पाव फाउदोंनरगा सिविल सोसाइटी खंगदे मूवमेंट्स शर्मिला कनबा काइना लैरि सिदै जे थवाइ थाबा इफंगी मी मयाम लैरि रि तोंगा तोंगा सिविल बॉडी अपुनबा वर्किंग कमिटी अपुनबा लुले एनएसए ताबा चैथेंग मी सी गी यावरे इलेक्ट्रिक शॉक तौदना होल एनटीएफ कैंपेन सिदा मसीगुम मयाम से इनकॉर्पोरेट तौरगा मागी विजन दुना माने तोंगानबम लैरे हाइगसु मयाम की डोमेन दे थमाकान स्टेप्स लौरगदी याम फरमगदौनेबा मान लौगिबा मतम द मिने थिंगबा ngमोयबा हौजिति मयाम नंग तौनो हाइ मतम द प्रजा नमदन तौहन हाइबा तौदोरेबा अदुना मधुगी डिप्लोमेटिक चाम से ngसाइ मधुबु होल मूवमेंट सिबु सेबाटर्स तौ कामु अम लेरमगनी मधुगी स्विंग दे चटखरे हाइजेबनी दा हाइजेदिना ओके सबोटास तौ कामु अम लेरम तौ माले हाइबनी लेरे हाइबगी वाफम दिनते अदुबु हाइरिबा डिसीजन असि लाक्त्रिङैदा कोई इरोम चलु शर्मिला की खोंजिंग सिदा चंगमिनरिबा नंगना लेबा मिसिंगसिदा नत्रगा मियामदा मसिदा ताथोक ताचिन तमरंबा क्वेश्चन अमतंग ओइरसु हंगम तारगदी यामना फरंगोदबनी हेन फजरंगोदबनी हाइबनी अदुबु मतंग सोइसदा कोई इलेक्शन दा थोलगनी हाइबना वाफम लेरबनीना इलेक्शन दा थोलप तारगदी करिगुंबा एनी कैंडिडेट दा थोलप मतमदा एनी पार्टी ना मागी मायोक्ता कैंडिडेट थादोरप तारगदी मखोइदुसु अदुम पार्टी दुसु
कोई क्या है मणिपुर की मियाम के मायक तो लेबा पार्टी अमनी है ना लोग बसु चुंगनी है ना मणिपुर मियाम के वाफम से फोटो नरप ले रही है तो वो तुंगान बार रिएक्शन नहीं हो चिके उन्हें तंग ताबो वाफम दुमदे लेतरी अगस्त की तारीख 5 की हियरिंग असिदा खर हेन कॉन्क्रीट ओइबा स्टेज अमदि लागलगनी मधु फावबदी मणिपुर मियाम नुंगाइ बिन बतारी ऑन द नॉट ngasi ओनदि मनु हुनगी थरम से मतंग स्वाइदा लुसिनजरगे ngasi की थरम से ओजा जॉनसन ओजा सरचंद्र अमदि ओजा रंजन लेब्रेक्टन थरम से मपुंग फान गितम तो ओजा हुंबु अमुकन थागा जो फोंदुक चरी अप्रिशिएट यो जोनी थैंक यू मसिन ngasi की मनु हुनगी थरम ngasi की एडिशन से करम तो बिबगे खोद खान बिरप यागने खोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा जॉइन तो बिरगा comment amadi feedback thabir biagani. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nothong signing out. Kurumjari.